Reka ngusabe wicare imitwe y'ibyakwicariraga. Let me invite you to sit Ubyicarire mu over izina the rya heads of Yesu. those what was oppressing you in Jesus' Kandi name. munyemere dukomere Let worship us team clap amashi. for worship team. Turacyari muri uku kwezi kwacu. We are still in our month. Bansomera umurongo wa 24 wa Luke igice cya mbere. Let us read Luke chapter 1 verse 24 kuri 25 up to 25. Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana riragira riti bukeye umugore we Elizabeth asaminda abihisha amezi 5. Aravuga ati aravuga ati saying uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo. Uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo. The Lord has dealt with me in the days when he looked on me. Mu kwezi kwa gatandatu Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti. Ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Ucakugarukire hano. You may stop there. Uyu munsi ndatinda ku ijambo rimwe gusa. Today I will emphasize on one concept. Riri ku murongo wa 25 ushatse wahagaruka. That is on verse 25. Mbere murongo wa 25 aravuga ati uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo. Uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo. This is the Lord has dealt with me in the days when he looked on me. Mu kwezi kwa gatandatu wasimbutse. Uku ni aravuga ati uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo akaneturura mu bantu. My reproach among people. Akaneturura mu bantu. From among people. Uku niko umwami Imana yandebagamo. This is how the Lord dealt with me. Hari minsi Imana imazi kureba. Sometimes the days the God has nango yamubonye umunsi umwe, nango Bibiliya ivuga ukwezi, nivuga n'amezi, nivuga n'imyaka, ariko iminsi idafite uko ingana. Ariko hari minsi Imana yamazi ireba uyu mudamu witwa Elizabeth. Yarameze gute Elizabeth barizo umuntu wari umeze gute ameze Imana imazi kureba. How are you like when God is looking at you? There is a way Elizabeth was. Ukwezi kwa mbere yaramurebye. The first month he looked at her. Elizabeth ateye agahinda. Elizabeth was deplorable. Yari afite izina rya kabiri Satamusi. She had another name which she didn't know. Igihe yamusangaga bwa mbere. When yamusanganye izina muri quartier bamwitaga. He found her with a name. Wa mugore urya gusa najya byara. Yarafite irindi zina Satamusi. She had another name which her father never gave her. Yarafite izina rizwi muri quartier. She had a name that is known. Iyo bavugaga ba Elizabeth. When you were talking about bashobora kubwira ba Elizabeth beje bakabangura cyaka kuvuga uwuhe. Bakongeraho izina rya kabiri atahawe nasi. The second one they were describing her which she never received from her father. Wa mugore. That woman of that priest before God, priest of God who is barren, who is in old age, who has reached menopause. I know that place. Let me tell you Elizabeth said, this is how the Lord nanjye ndasenga muri aya materaniro ngo Imana igira ikigukorera. Uko niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikaneturura
ndasenga ngo Imana ikurebe. Iri terano ndinginga Imana Isirayeli ngo irebe umuntu. Icyami kakureba, icyami kitegereza ibyawe, Imana icyami kabona ibyawe. Iyo ngiye mu byanditswe byera, abo mu byuma mumfashe maze iminsi mvuga cyane kandi amasaha menshi nsarara. Muma ijwi ryiza byawe. Give me a good voice. Arabango niko yandebaga. He said that's how he was looking at me. During the book of Exodus, chapter 2 verse 20, the Bible says that God heard yumva urusaku n'amarira n'amaganya. Bibiliya avuga ngo Imana irahindukirira abareba, ngo imaze kubareba imenya uko bameze. Elizabeth Imana yari imaze igihe imureba, imenya uko yari amerewe. Ndashaka kuvuga uburyo uyu mudamu yari amerewe. Turi mu kwezi ko guteturwa n'Imana. Reka nongere mvuge gutya, mbwira umuntu uri hafi yawe sinagushuhuje, umubwire ngo pastor ngushuje muri iri jambo, baguhaye ikaze mu kwezi ko guteturwa n'Uwiteka. Agira umuntu usuhuza babiri batatu, ureba uw'iburyo n'uw'ibumoso, n'uri nyuma ya mubwire ngo uhawe ikaze mu iteraniro ryo guteturwa n'Uwiteka. Mbwirira umuntu neza umubwire ngo uhawe ikaze mu ndamukanyo yitwa guteturwa n'Uwiteka. Vuga guteturwa n'Uwiteka. Bivuge cyane guteturwa n'Uwiteka. Muri iyo minsi Imana yamurebye. During these days God was looking at her. Elizabeth buri materaniro yabonekagamo, was attending every buri masengesho baranze yabonekagamo, amasengesho gufata amarembo y'ukwezi kwa mbere yabonetsemo, ava muri 2023 yinjira muri 24 yarahari Elizabeth. Mu kwezi kwa kabiri bafata amarembo, Elizabeth yabonetse imbere y'Imana. Mu kwezi kwa gatatu yabonetse imbere y'Imana. Mu kwezi kwa kane Elizabeth yabonetse imbere y'Imana. Bibiliya iravuga nguko niko umwami yankoreye muri iyo minsi itabarika, muri ayo masengesho adafite umubare, muri ibyo bihe byo gushaka Imana bidasobanuka, byasenze warasenze urongera urasenga, ariko mbwira umuntu uri hafi wari uzi ko yakurebaga. Tell your neighbor, did you know he was watching you? Waruzi ko nubwo yari icecetse yakurebaga. Mumbwire ngo yarakurebaga. Mbwira umuntu ngo yarakurebaga. Kandi nango yakurebaga nkirebera. Nango wanyumvishije. Nango Imana ireba nkurebera. Icyo nkundira Elohim, iyo areba cyaki cyakora. Igihe kimwe mu byanditswe byera Bibiliya irambwira umwami Yesu muri mu gitabo cya Matayo ibice 10:35 ndetse na 6 ngo aragenda areba abantu, ngo abona bameze nk'intama zisandaye, ngo agira imbabazi. Icyo mukundi iyo yarebye agira imbabazi zimusunikira kugira icyo yakora. Bwira umuntu uri hafi yawe, mumbwire ngo Imana yakurebaga nigirebera, ikurebye ireba ishakisha icyo yakora, kuko ihorana imbabazi zo kugira icyo yakora. Icyo nyikundira itandukanye n'abantu. Umuntu arakureba akavuga ngo Imana izagutaba, kandi wari ugiye kuburara, kandi afite amafaranga mu mufuka, kugira ngo Imana izakwibuka. Let God remembers you. That's what he tells you. Niho itandukaniro n'abantu. That's the difference between people. Yesu abonye bameze nk'intama zisandaye, Jesus saw them as a scattered sheep without a shepherd, wagira imbabazi, and he was merciful. Aravuga, and he said, ngo ndabona ibisarurwa ko ari byinshi. I see the harvest is mureke dusabe nyiri ibisarurwa. Let us ask the owner of the yohereza abasaruzi umurimo. Icyo mukundira iyo abona ibyo ucamo agera ataka igisubizo. Hari umuntu watangiye itorero mu Rwanda, ariko Imana izamugira imbabazi agita igisubizo.
And they called it the ariko ubundi uriya mwami aheka ibisubizo. But that king rewards iyo yakurebye areba igisubizo cy'ibyo ucamo. Bwira umuntu ngo umenye ko yabibonye. Igihe yakurebaga ntabwo yareberaga ndetse ntabwo yashakaga ayandi makuru, ariko arebana imbabazi. Icyo mukundira arebana imbabazi, ibyo abandi birengagiza abirebana imbabazi. Mu gitabo cyo Kuva 2:23 yumva gutaka, he heard the outcry, arahindukira, and he turned around, arabareba, and he looked at them, amenye ko bameze, and he realized how bad mu they bice bitatu aravuga were. manuwe no kubatabara. Come down to save you. Mu bice 2:23 yarabarebye amenye uko bameze. Ndasenga ngo Imana ikurebe, imenye uko umeze, imenye amarira yawe, imenye n'impamvu yayo, imenye n'ibikubuza ibitotsi, imenye n'igisuzuguro kikuriho. Imana ibirebe, Imana ikurebe, Imana imenye uko umeze, igusubize nk'uko yabikoze mu gice cya 3 cyo Kuva, ngo Imana urwa no kubatabara. Umva uko yavuze, umva uko yavuze. Hear out what he said. Ngo narabarebye, I looked at them, mbona agahato and I saw the torture that they mbona agahato I saw the oppression that they undergo. nicyo kitumye manuka kugira ngo mbakize amaboko y'abanyegiputa, mbakize amaboko ya Farawo, mbatware mu gihugu narahiye basogokuruza babo. Nasenga ngo Imana ikurebe, Imana ikurebe, Imana imenye ibyo ucamo, Imana igira icyo ukora. Hallelujah. Imana dusenga, This God we pray ni Imana itarebe, is a God who is not a bystander. yamenye ibyawe, When he knows aware of your ishyiraho situation, inzira. he creates a way. Elizabeth aravuga, Elizabeth said, uko niko umwami yankoreye the Lord dealt mu with me. minsi yangenderagamo. That is when he was looking at me. Ndavuga ngo muri uku kwezi I pray gendere that during ritora, this month he visits the igira church. icyo ukora mu rugo Does rwawe, something on igira somebody's icyo life. ukora mu bana bawe, Does it igira icyo ukora mu kazi kawe, igira icyo ihindura mu buzima bwawe, igira icyo ukora mu magara yawe. Iba hari umukristo wakanyumvye akavuze amen, ndavuga ngo igira icyo ikora mu buzima bwawe. Iyo yamanutse kugira icyo ikora, igikora neza kurusha abantu. does it so perfectly more than people. Kuva iri joro shiba naryamye ni nk'isaha imwe. Last night I slept only 1 hour. Ndatekereza I think so. ejo dusenga ibintu byari ivangavanze, As we pray, things get binyibutsa uburyo byivangavanze muri Egiputa. Nibuka uburyo byivangavanze muri bibanziriza kwambuka. Hari ibintu byivangavanze, ndabona ibintu biri kwivangava. Ejo navuze ijambo, Imana igiye kwinjiza abantu muri process yo gutetura. Cyangwa reka mbivuge muri uru rurimi, Imana ikwinjiye muri process yo gutetura. God is entering you through the process. Burya kugukuramo igikoti umaranye iminsi bitera imbeho nyinshi. N'umuntu umaze igihe adakarabiye yasutseho amazi aratenguka. And somebody who has spent days without taking a shower, when takes a shower he shivers. Umuntu umaze iminsi adakaraba kubise nk'amezi abiri y'umuhaye Somebody amazi. spends 2 months without taking a shower. The first layer is removed, the second is removed. The person starts shivering as if he has. Ariko ndabona process y'Imana yo gutetura. God for vindication. Reka mvuge aya magambo. Let me say this. Reka mvuge aya magambo. Let me say Ndabyumva mu isi y'umwuka. I feel it in the spiritual world. Reka mvuge nsome aya magambo mu Gifaransa. Let me read it in French. C'est par la grâce que l'Éternel m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter. Bibiliya y'Ikinyarwanda ifite ukuntu kuneturura biraje. Pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Wasome King James mu Cyongereza. Now, after those days, thus the Lord has dealt with me in the days when he looked on me to take away my reproach
my reproach among men. Ndavuga ngo Imana ikuvaneho, Imana igukureho. Iguteturwa niki? Vuga guteturwa niki? Ijambo guteturwa no gukurwaho opprobre cyangwa reproach. Your reproach to be removed. Yes, ashimwe. Bifya kuvuga iki? What does it mean? Reka nsobanure mvuge ku guteturwa, hanyuma ndavuga ku ngaruka kandi ndavuga igisubizo. Talk about the consequences of the reproach being removed and the answers. Mu Gifaransa bavuga opprobre. In French, when they mean reproach, humiliation igeze kuri extreme. It is extreme humiliation. It is extraordinary humiliation. It is a great lifetime of disgrace and reproach. Is there anyone following? Uyu mudamu igihe Imana yamubonaga, yamubonagamo ikintu cya humiliation iteye ubwoba. Yaracishijwe bugufi, yarasuzuguritse cyane, yarababaye biteye ubwoba. Nanga ubugumba bwajyo nango cyari ikibazo n'ingaruka muri societe. Niyo mpamvu ngo yaneturuye mu bana. Ndasenga ngo Imana ikurebe, Imana iguteture, Imana iguteture mu bana. Guteturwa cyangwa reproach, removing a reproach cyangwa opprobre mu Gifaransa, ni igitwikirizo n'icyamba. It is a covering or a tunic. Umwanzi agerageza gutwikira umuntu. To cover somebody. Ku munsi w'ejo nagerageje kubisobanura. Yesterday I tried to illustrate that. Nta muntu wanyera kaisha. Does anyone have a scarf? Urabona, reka unyiri kukamahaguruka azamfashe kuvuga ubutumwa. Yesu ashimwe. Urabona, iyo reproach kuriho, when you have a reproach upon your life, no one sees your face. Abona reproach. He sees reproach. Iyo ugiye muri negotiation, kuri deal cyangwa kuri contract, when you go to negotiate some contract, before signing a contract, they see a reproach. Bigatuma kontra amafaranga wagomba kusinya, and they reduce the size of the contract because they see you not worthy of such an amount. And you pass the written test. When you go on the panel, they see a reproach. And somebody among the panelists says that, you see, for me he was not favorable to me, I don't approve. And then, you know, even though he's smarter than the other one, but he's not lovable. Reproach is an extreme limitation. It is a limitation that is crafted. So many people are losing their right because of reproach that is upon their life. The problem, the degree is not read, but they see the reproach first before they see your face. Are you getting me? It's a place when you knock, you are not received because of. Yeah. I pray that God removes the reproach. Just this morning, one of my daughter was giving me a testimony, and she told me, Pastor, I lived in an institution more than 5 years. She's very much intelligent. I prayed for her and I was saying she will lead an institution. I think I see you as a leader as an institution. I was laughing as I was telling her she was laughing. And then she was telling me they are going to do a restructuring. The problem is reducing, but
One day we prayed together. ambwira ikintu cyamubayeho. She told me what happened to her on a workplace. Tumaze gusenga. After we prayed, nyuma yaho ajya ku kazi. Afterwards she went to work. Noneho boss yari afite projet agomba kumuha gukora. Her boss had a project which she had to handle. Arambwira ngo, and he told her, kuko mbuze uwundi nayiha. because I don't find any other person to work on it. Kandi mfite byinshi ndi gukora. And have so many work to do. So much work to do. ukuri mubibone. Just do it anyhow as you can. Ukuri mubikore byose However kose you do basi. it's better than kugira ngo nothing. nkomeze nyibike basi. Instead of me keeping it, just do it anyhow. Arayikora. And she worked on Aranja it. arayimushira. And she went and submitted. Ayimaze kuyirangiza. And once she completed, she submitted. And the boss looked at noneho it. niyamushira imwe amuha inzira ebyiri amuha And ayikora muri gave ndanga kubivuga neza. gave him a number of ntihagire scenarios. n'umuntu ubimenya. Amuproposa solution ebyiri ziri She parallel. provided 2 scenarios. Arambwira ngo mbuze izo mitamo. And the ngo ni wowe ubikoze arakanura. I don't know which scenario. ngo ni wowe. And she was surprised. Ni wowe. The one who did it. ngo no ni wowe ubikoze. The one who did it. ni wowe. Are you the one? ngo simfite iyo ndeka zose zirenze ibyo nakwifuza. Because all of them are excellent. umunsi wa kabiri barahura. Second day they met. arambwira ngo mfite amatsiko y'ikindi ugiye kunuza. And the boss said, I'm umunsi wa gatatu barahura. ngo what na n'ubu ndacyafite amatsiko. I'm still curious. yambwiraga mu kanya. Earlier she was saying, bwari ubwa mbere muri iyo myaka the bamuha first time through those mu minsi ishize years. bamuha kuyobora inama y'icyo kigo. And recently they made her the board chair of that institution. iryo joro ari buyobore cya gitwikizo kirara gishakisha uburyo cyongera kumutwikira. arararwana n'igitwi yarara ikintu kikamunika. When she was sleeping, something was akananirwa kuzamura akaboko. struggling her, and she could not raise up her hand. umugabo aramusengera ageze aho umugabo amubwira ngo nawe uri umukristo nawe urwana. And the husband prayed for her. And the nawe husband ararwana arirwanira mu gitondo arabyuka ajya mu kazi. ayobora inama ikigo cyose kiramufelicita. ngo nango twari tukuzi. nango twari tuzi ko dufite umuntu mwawe mu kigo. iyo cyavuyeho abantu babona igitandukanye n'icyo bari bazi. iyo cyavuyeho icyo nkundira Imana ya Isiraheli. Elizabeth aravuga uku niko yandebye igihe yangendereragamo. uku niko yankoreye igihe yangendereragamo. aranetura. And he removed the reproach from among men. Bibiliya irambwira ngo imuha Bible umwana says that he gave him a son. aravuga ngo uzamwite And Yohana. he told her to call him ijambo John. Yohana The name John rivuga ubuntu. means grace. ndasenga I pray. kuba wicaye muri aya And the fact matera, that you are in this kuba winjiye hano hantu, that you are in this kuba wicaye hano hantu, kuva umurikira hano hantu. Imana ikurebe, Imana irebe ibyo ucamo, Imana iguha ibyo udakwiriye. Bibiliya imuha umwana imwita Buru. umva uko Yesu yamuhamije. aravuga ngo babyawe n'abagore bose nta n'umwe wigeze. among those that have been born by women, no kuko one yari is greater umwana than w'ubuntu. him. ijambo Because ubuntu he was a child of Yohana grace. bisobanura ubuntu. John means grace. igihe yamurebaga When he looked Imana at imugirira her, ubuntu. God was ndavuga ngo Imana ikurebe, Imana ikugirira ubuntu. God looks at you. Imana iguhe ikirenze icyo wasengera. Imana iguhe ikirenze icyo watangira igitambo. Imana ikurebe igire ikintu igutangaza. umva Yeah. mu gihe yandebaga The time he was looking at ibi me. nibyo yankoreye. This is what he did for me. aranetura. And he removed reproach from among men. igihe kimwe Yesu aca umuhanda, One day Jesus was passing by aca ku mugabo ntiyamureba. and he found a man. uyu mugabo yari umuhanga This man was smart. yitwa Bartimayo. His name is Bartimaeus. aravuga ngo uko atambonye ngiye gusakuza mbone. See me, I'm going to cry so that ndashima Imana kuba amaze iminsi basakuza ngo babone. those who have cried, Yesu yaciyeho. Jesus was Yesu yarikomereje, ariko umugabo witwa Bartimayo
Barutimayo nawe yari yambaye igisuzuguro giteye ubwoba. Bibiliya yanjye irambwira Barutimayo ari muri iyo situation, yumva igihiriri, barabaza ngo uriya muntu uciyeho abantu bakurikirana, barambwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Arataka aravuga, Yesu mwene Dawudi. Yari yarumbishije amagambo y'umuhanuzi, aravuga ngo Yesu mwene Dawudi, mbabarira nukomeze kunyirengagiza, nunjeho nanjye hindukira undebe. Hari umuntu wasenga iki gitondo, mwene Dawudi, son of David. Nanjye undebe. Do not pass me by. Nanjye undebe. Do not pass me by. Nanjye ureba abana banjye. Do not pass by my. Nanjye ureba urugo rwanjye. Do not pass by my. Nanjye ureba ubuzima bwanjye. Don't pass by my. Barutimayo arasenga, Bartimaeus, mwene Dawudi, son of David. ni Luka 10 Marko 10:45. Mwene Dawudi, Son of David, ngirira imbabazi, nanjye be merciful undebe. to me. Do not pass me by. Bibiliya irambwira, The Bible tells abantu me baramubwira ngo rekeraho gusakuza. people are. Ndabizi hari abantu bamaze iminsi bakubwira ngo kwiriza ubusa si ngombwa, gusenga si ngombwa, guterana buri munsi si ngombwa, ariko ndakubwira umuntu wicaye muri aya materaniro, mwene Dawudi agira imbabazi. Yesu umwana w'Imana agira imbabazi. Bigezeho arahagara avuga ngo mumunzanire. Bibiliya yanjye irambwira ku murongo wa 50 ngwita uwo mwenda, ndavuga ngo usohoke muri aya materaniro, icyo gitwikirizo kikubiswe hasi, uwo mwenda ukuriho kwikubiswe hasi, itu uwo mwenda arabaduka, asanga Yesu, amateka yarahinduka. Uyu mwami mbahamiriza mbabwira ni umwami ujya ukuraho igisuzuguriro. Yagikuye kuri Barutimayo, yagikuye iyo nsoma ibyanditswe. Nibuka umudamu, I remember very well. Bami bambere ibice bino umurongo wa mbere. First King chapter 2. Wari igisuzuguro cy'ideni. He had a reproach of the Lord. Bibiliya ivuga amakuru y'umugore. The Bible talks about the umugabo yafashe ideni ananirwa kuryishura. husband got a loan and failed to pay. Apfa baramanitse kuri banki nk'abihemu. He was blacklisted on CRB. Apfa afite igisuzuguro ku buzima. She had a reproach over her life. Bibiliya yanjye irambwira ngo igihe kiragera. The Bible tells me kontra yo muri iki gihe yaravugaga, iyo upfuye of that time said when you die utishyuye, without paying your loan, umwishyuzi araza agafata abana bawe bakabimbata bakaza ubuzima bwawe bwose bishyura iryo deni. Ariko ndavuga mu isi y'umwuka, buri mwishyuza ubura n'ubuzima bwawe, amagara yawe, buri mwishyuza ubura n'abana bawe, buri mwishyuza wishyuza akazi kawe. Uyu mudamu yari amerewe nabi, umwishyuza yashakaga abana be bombi ngo bagende babimbata. Bibiliya yanjye irambwira asanga umuntu w'Imana, ndasenga Imana ya Abrahamu yamaye guhagarara imbere yawe, ndi umuntu w'Imana, ndavugana n'ubwo buzima nabo bishyuza, abana be ntibagenda, akazi kawe ntikagenda, amagara yawe ntabwo agenda, urubyaro rwawe rurashinganye. Bibiliya yanjye irambwira legede barabagazoda. Bibiliya yanjye irambwira ngo umudamu amwikubita imbere, aramubwira ngo umugabo wanjye, my husband, yari umukozi w'Imana, was a servant of God, ariko yapfanye ideni, but he died without paying his loan. nta kindi cyaha gikomeye He didn't yakoze, have any other great sin, yapfanye ideni, only that he had a kandi abishyuza baraje. and the bailiff is Nari coming. nzi ko abana banjye nabo bazakorera Imana I yawe, thought my ise yakoreye, my God, ariko ideni ise yasize but the Lord ntabwo ryemera ko bazakorera Imana. Umwishyuza aracyakubajyana mu biyobyabwenge, umwishyuza aracyakubajyana mu buraya, umwishyuza aracyakubajyana. Ariko ndavugana n'umuntu muri iki gitondo, abana banjye bagiye gutwarwa, aramubwira ngo genda and he told him go utire and borrow, utire nicyo ufite. Aramusigaranya amavuta ari mu merezo. She said I have mbega igisuzuguriro kubona abana bajya kubimbata.
It's a disgrace to see your children going to the slavery. Ndavugana na Bezera bari vuga ngo abana banje nango bazajya kubimbata. Buri mwenda wose banyishyuza ndawubonera igisubizo inyabihanga. Amaraso Yesu Kristo aranyishurira ku byakozwe mu manwa, ku byakozwe muri za nyapingi. Amaraso Yesu Kristo aranguranira. Amaraso Yesu Kristo ni inyishu yanjye. It is my ransom. Uyu mudamu, this woman, and in this story, Imana ikuraho igisuzuguro. This is a God which vuga ngo Imana yakuyeho igisuzuguro ku mugore w'umupfakazi, ibashije kunkuraho buri gisuzuguro cyo Satani yashizeho. Irabibashije kuguteturura, irabibashije guhindura amateka yawe. Ariko ndabwiriza umurokore muri aya matera. Oh haleluya! Ndabwiriza umuntu waje muri aya matera. Ndabwiriza umuntu waje imbere y'Imana. Am I preaching to somebody who can go? Let me read about this person and then we pray. One person. Zakaria 3. Zakaria 3. Ragadabalabagazede. Imana yateturuye Elizabeth iri muri aya matera. The Lord who removed Imana yateturuye Elizabeth yicaye hano hano. Imana yateturiye Elizabeth. Niyo Mana twatambiraga, niyo Mana twasengaga, niyo Mana tumaze imbere igihe kinini. Iyo Mana yateturiye Elizabeth irabishoboye gutetura ubuzima bwawe. Iba hari umuntu unyumva yakavuze amen. Amen. Hallelujah. Ariko ndirukanse. Maybe somebody is not getting what I'm saying. Let me explain it further. Let me try to explain it further. I am afraid to expose things that are not understood. Psalms 44, verse 15, 16. Because it happened to him. He came from his father's house and was given a shelter at the royal palace and found himself in the halls. He knows what he's talking about. Read for me. Watugize iciro ry'imigani mu mahanga. When this covering comes on you, you become a reference point for scorning. You made us a scorn. Abazungurizwa imitwe n'amoko. And the derision to them that are about us. Buri muntu wese watugize abazungurizwa imitwe made us a derision from among the nation. Igisuzuguriro cyanjye kiri imbere yanjye umunsi. Iki gisuzuguriro cyanjye kiri imbere yanjye iminsi ukira. Ndabyuka nkakibona, nasohoka kikamobera, nagera mu kazi kikambanzirizayo, nagera mu bana kikanangayo, najya muri interview kikansangayo gihora imbere yawe, najya mu iduka gucuruza kikanangayo, bakarenga bajya kugurira ahandi bansizaho. Avuze ngo kigira gute? What did he say? Kiri imbere yanjye umunsi ukira. It is before me. Vuga ngo kiravaho mu izina rya Yesu. Kirava imbere yanjye mu izina rya Yesu. Kiri imbere yanjye umunsi ukira. It is before me all day long. Niyo shusho ya mbere ya Dawudi. That is the first illustration from David. Isoni zo mu maso hanjye ziranwica. The scorn in my face is covering me. When you see me, you see the shame in my face. Let David explain. Psalm 69. 69. Ni wowe uzi uko nukwa. Isoni zanjye ni igisuzuguro cyanjye, nabyo urabizi.
Reproach has broken my heart and I am full of heavy. Abanzi banje bose All my enemies bari imbere yawe. 21 niho nshaka. 21. Ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane. They gave me also meat in the test. Ibitutsi byamenaguye umutima ndarwaye cyane. The insult have broken my heart. Nashatse wangirira imbabazi. I looked for somebody to be Ariko merciful, no. but no one. Nashatse abo kumara umubabaro. I looked for those to comfort me. Ndasenga Find none. I pray muri iki gitondo. this morning. Ndasenga I iki pray gitondo. this morning Imana ikiza umutima wawe. that God heals your Igisuzuguriro. heart from a reproach, Ibitutsi. the insults, Umugayo. disgrace. Biguteza gutereranwa bikarwaza umutima. Causes you Vuga ngo indwara yose y'umutima yatewe n'igitutsi n'igisuzuguriro uyu munsi irasohoka umutima wanjye. Say every disease that has attacked my heart because of this grace is going to go out. Ibitutsi byamenaguye umutima. The insult has broken my heart. Iyi situation mvuga guteturwa igikomere cya Elizabeth cyo kutabyara nta muntu washobora nibuka igihe cya umugabo aramubwira ngo sinkurutira abahungu 10. Arabava muri iyo mikino yawe umutima wararwaye keretse Imana. Igihe yasengaga ntabwo yasenga nk'abantu bazima, yagiye imbere y'Imana araniha. Eli arava murasinzi kubera ko yari yarapfuye. Ariko ndasenga ugira imbabazi ari we wese w'i Nazareti, umwana w'Imana muzima, afate ku mutima wawe, yongera afate ku mutima wawe, akore hahandi abantu badashobora gukora, agukiza ahereye imbere, atunganye hanze mu izina. Oh haleluya. Njya nibuka umudamu umwe wagize ubwenge ajya imbere ya Yesu, who was intelligent and wise and went before Jesus and cried. Reka nkubwire inshuti Let me yanjye, tell hari you, ibyo my utabwira friend, abantu there are some things you ubizi don't ko tell people. byakwishyuye umutima, wanze no kubiganira na pasiteri nabizi n'inshuti zawe ntizibizi, bizwi n'umusego wawe wabibitsemo ibanga, ariko nuriho birera cyumita umutima wawe. Ndasenga ngo iki gihe uku kwezi kukubera ukwezi ko gukira. This is going to be a healing. Ndasenga ngo uku kwezi kukubera ukwezi ko gukira. Imana ibasha kugeraho inshinge zitagera. Imana ishobora kwinjira umutima w'umuntu igatunganya ibidatunganye. Iyo Mana ikore ku buzima bwawe, iyo Mana ikore ku buzima bwawe, iyo Mana ikize iyo ndwara yawe ikaze, iyo ndwara yawe ikomeye cyane, iyo Mana igukoreho. Sengana nanjye vuga mwami Yesu. Say Lord Jesus. Waravuze. You said cyagiye wazaga that the time you muri came. Luka 18 uravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri The jye, Spirit of God is upon me. yansize amavuta He has anointed me mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. to preach the good news of Urabivuga ngo mvure n'abafite imvune zo mu mitima, to heal the broken-hearted. mvure n'abafite imvune mu mitima. To heal the broken Nguhaye umutima wanjye, I give you my nguhaye heart. umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye. Na wundi muganga wa ubasha, na wundi muganga wa ukiza, na wundi muganga wa womora, na wundi muganga wa ukoramo. Mubwire senga mubwire ngo na wundi muganga wakorayo ni wowe wenyine mfite. Yesu vura umutima wanjye, reka amavuta yawatembera umutima uwomore. Legede senga kanya kato ragade barabaga zota shelegede baramagade bogada baha shandere bede bagazota o kataba baba ze lembregede bayanda lagada bayande bede bagazota mana jenda kora kuri imitima omora imitima sana Jesus sana
zanaza lagadaba rebregedeba lambragadebo rebregedebo lagayande rebregedeba gazo lamamamamaze lendere bregedeba zota jadagadagada legedegedegede protomanterebaya rabababa irekura kanya gato imbere y'Imana irekura umusukire akagahinda musukire icyo kibazo kimubwira ari hano aragufata kimubwira ari hano kimubwire lambragade barabagazota jegedegedegede lembregede bagado lagadabayanda jalabarabagazota kimubwira icyo cyagukomereje kimubwire muzanire ko gahinda muzanire umubabaro umuzanire umuhe nusokane umusigire umwikoreze umuhe yego umuhe ari hano kukomora muhayo marira muhaho gahinda umubabaro umutima urwaye cyane undumvura ni Yesu umuhe legede barabagazota moka wera reka mavuta yawe atembere muri iyi mitima amavuta yawe lebrede bagados katabaya atembere muri iyi mitima mana chizi imitima irwaye cyane yifateho Yesu lakatabarabagazene legedegedegede regedegedegede rabababababaze lembrede bagazota jegede barabababaze lembregede bagato ragade barabababa logoda bagate rebarabagazo jalabalabagazene lembrede bagaz teturura mwana teturura Yesu teturura papa teturura mukuzi teturura mana teturura papa teturura mwami maraga gahinda mitima ya bera lebregete bagazota lembre bagazo lagadadadada shalababababaze ndumva mavuta y'umwuka we Imana iragukoraho akazi Imana iromora umutima wawe Imana irasana umutima wawe musukire byose ari hano arumva mu rurimi rwarumva mu buryo bwawe arumva aragukoraho ndamwumva ari hano Yesu ari hano umukunzi wanjye ari hano inshuti yanjye mwuka wera ari hano kubikora ari hano kuvana mu gahinda ari hano kuvana mu mubabaro ari hano legede bragazota shata bababababaze lelelele brodo magade borabagaze lembragade bogadabaya shalabalabagaze ndele rebrede baga lembregede bagados shata balabalabagaze yes Shandere brede bagazo rembregede bagade boha shakatere barabarabagaze nduva mavuta y'umwuka we anointing of the Holy Spirit ukiri muri uwo mwuka sengana vuga mwami pray with me vuga mwami say Lord vuga mwami Lord ndiyemeje I commit kubabarira to forgive abankomerekeje those who offended ndabarekuye ndababariye Mbabariye ndababariye ndarekuye ndababariye bivuge nushaka bavuga amazina abo babari regedegedegede brodomandere brede bagazota jadabalabagaze ndumva mavuta ndabona gucira gukomeye ndabona umucyo uturuka imbere ugatsozekara hanze ndabona gucira kuva imbere kuza hanze mu izina rya Yesu ramandere brede bagazota
Katele bare barabagaze proto mantele maguri brigade bagadu rabragade bogada bayanda shima yes. Thank you Jesus. Shima mwuka wera. Thank you Holy Spirit. Shima mukunzi wa. Thank you my lover. Amen. Amen. Reka ngomeze nsoze. Let me proceed as I go. Ndabizi mwuka wera hari cyari gukora. Kandi nyuma yuko gukira kw'imbero za kubona ibintu bikoreka. Zakariya 1 ibice 3 umurongo wa mbere. Zechariah 3 verse 1. Makataya. Cya 3 umurongo wa mbere. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati Uwiteka guhane yewe Satani. Aguhane yewe Satani. The Lord rebuke you Satan. Niko ku Uwiteka baturanije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro. It is not a brand plucked from the fire. You know that you are a brand plucked out of fire. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira bari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na kintu kituzuguritse nko kubona umutambyi wagenewe kwambara ibyera yambaye ibizinga. There's nothing disgraceful to see a priest who's meant to wear a white garment. Na kintu gitangaje nk'umurokore wahagijwe amaraso Yesu Kristo akiriho ibizinga by'igisuzuguriro n'umugayo. With reproach and disgrace. Ariko ibiranubwira ngo the Bible says kandi Yesu yari yambaye imyenda y'ibizinga. Joshua was putting on ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira bari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Ndavuga ngo imbwira umwambaro w'ibizinga uve ku buzima bwawe. Abamarayika b'Imana bakwiteho, imbaraga z'Imana zikuzeho, zimareho ibizinga byari ku buzima bwawe, zimareho ipfunwe ryari ku buzima bwawe. Imana ikumareho ibizinga byose, Imana ikwambura ibizinga, Imana iguteturure, ikwambika iby'icyubahiro, iguhe Yohana nk'igitangaza, iguha akazi kitwa Yohana ubuntu, iguhe promotion y'ubuntu yitwa Yohana. Imana iguha akazi k'ubuntu, Imana iguha urugo rw'ubuntu, Imana ikugirira imbabazi, Imana ikubakire kubw'ubuntu bwayo, Imana ikumareho. That God removes all the filthy garments. Imana ikumareho. Let God remove all filthy garments. Imana iracyabikora. God is still doing it. Yabikore Yosuwa. He did it to Joshua. Iyo niyo dukorera none. It is the very one. Irabihamya muri Mbahebrayo 13 nguko yari iri ni kwizahora nirahindukaho na gato. He will never change at all. Ngize ibintu byinshi umutima wanjye. I have so many things in my heart. Ndashaka kwiha akazi kandi nshaka kwiha n'ikiruhuko. I want I have work to do and yet I need to take some rest. Ubwanjye nari nkeneye kwiruhukiraho muri iyi minsi. I needed to rest during this season. Ariko magaze hano ndiyuva mu kintu cyo gukora. But as I stand here, I feel doing something. Kuwa kane. On Thursday. Tuzaganira ku nzira yo gukira. We shall preach about kandi tuzaba dufite amateraniro yo gukira imbere. And we shall be having service for inner healing. Ariko tuzakora icyo bita kubohoka ibikomere. We shall sinabiteguye. Do the big sacrifice from the inner healing. We shall do it on Thursday. Kuwa gatano. Friday. Kuwa gatano mfite ubutumira handi. Nanabwiye. Tuzabikora kuwa kane. Kuwa kane zabari tere muzambaba ari muzekare. Thursday come early. Tuzakora igikorwa. We shall do an action to remove. Nibintu nakabikoze ku cyumweru. I would have done it on Sunday.
ariko niyumvise tuzabikore kuwa gatatu. I feel like doing it on Thursday though. Nzaba umuntu azazana ikaramu n'urupapuro. Everybody let them bring a pencil and a pen and a paper. Kuwa kane. On Thursday. Ku cyumweru. Sunday. Nzasiga amavuta. I will have anointing. Agamije icyo cyonyine. Meant for that purpose. Biramvanze Mama Hulda azababwiriza ahandi. It's confusing. Mama Hulda will have another service. But that's the only Sunday that I have. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Ariko niko niyumvishije mu kuko. But that's how I've been led. Nsoma ya magambo nico kintu nayasomye kuva kare. I read and meditated on these words, but I was standing here. I felt like nigihe cyawe cyo guteturwa. Tell somebody. Vuga ngo nigihe cyanjye cyo guseka. Nigihe cyanjye cyo guca mu maso. Nigihe cyanjye cyo kunezerwa. Nigihe cyanjye cyo kwishima. Kugira ngo umucyo w'Imana urasire benshi. Nanga umucyo uhera hano imbere ugasesekara kuri face. Shine from within. Imana cyaguheramwe imbere. God wants to start from within. Haguruka dusenge. Stand up so that we pray. Unyemera uzamura amaboko imbere y'Imana. Raise up your hands before God. Ndasaba ngo abamarayika b'Uwiteka bakwite. I pray that the angels of God take care of you. Biravuga ngo abamarayika. The Bible says bashinzwe gukorera abera. the angels are in charge Ndasaba of the ngo bagukorere muri ritera. Let them minister to you in this season. Bagukorere muri iki gitondo. Let them minister to you in this morning. Bakuvaneho igisuzuguriro cyose. Mwuka wera gusiga amavuta y'umucyo. Bakuvaneho igisuzuguriro. Kandi usohokane inda ya Yohana ariwe bw'ubuntu bw'Imana. Usohokane inda y'ubuntu. Ugenda ubyara igitangaza cyawe. Zabura amaboko imbere y'Imana. Vuga data mu izina rya Yesu. Iki gitondo ndi imbere yawe. This morning being before you. Ndakwinginze. I beseech you. Umbabarire. Forgive me. Irembo ryose nafunguye. Every gate that I have opened. Yashoboje Satani kunyambika icyo yanyambitse. Satan to give me the covering that he has put over my life. Forgive me. Ubabarire ibyaha by'inzu ya data. Forgive the sins of my father's house. Byamuhaye amahirwe yo kungira uko yagize. Umbabarire iby'inzu ya mama. Byakinguye irembo ryo kungirira nabi. Ariko ndagarutse. Narakwizeye Yesu. Ni wowe mwami. Ni nawe mukiza ubuzima bwanjye. Ni wowe ubashije komora. Ni wowe ubashije gusana. Ni wowe wanyambika nkarimpa imyambaro yo mu buryo bw'umwuka. Aka kanya ndi imbere yawe. Ndiyambuye imyambaro mibi yose iyo nambitswe n'abanzi banjye. Nk'uko Bartimayo yikubise hasi, nanjye mu buryo bw'ubuhanuzi nikuyeho buri gitwikirizo, buri cyambaro kikumira, kimfungirana, kimbuza, kimfatirana, kinyambura uburenganzira, kineza gutereranwa, kwangwa nta mpamvu, kutemerwa nta mpamvu, ibihombo bidafite impamvu. Yes! Aka kanya mu buryo bw'ubuhanuzi niyambuye. Niba ndashaka kubona umuntu yiyambura, ndiyambuye imyambaro mibi yose mu izina rya Yesu. Vanaho igitwikirizo kibi cyose kuri diplome yanjye, ku kazi kanjye, ku rubyaro rwanjye, ku rushako rwanjye. Iki gitwikirizo nagikongoza umuriro. Ijambo ryawe rirambwira mu Baheburayo 12 umurongo wa 29, Uwiteka ni umuriro ukongora. Data, vuga data, ni wowe muriro ukongora. Rambura ikiganza cyawe, kongora iyi myambaro, kongora iyi myambaro,
kongora iki gitwikirizo ku buzima bwanjye, kongora iki gitwikirizo. Tangira hamagara umuriro utwika. Ragadabarabagaze, ragabababababaze, lembregede bagadozagaha, shalagadabarabagazende, lembrede babababaze, lembrodo, shalabalabagazota bababazende, lembregede bagazota, shalabalabagaze, legede barabababaze, lembragazota bababaze, lembrede barabagazota, yandere bregede bagazo. Rabababababababa, lebrabababaze, regede barabagaze, lembragade bogadabaya, shalabalabagazende, lembrede balama reprodobaza, shalangandele reprede bagazota, jadababababaze, lembregede bagazota. Yes. Nyameruzamura maboko. Raise up your hand before God. Vuga mwuka we. Say, Holy Spirit, Eka mavuta ya. let your anointing atembera ubuzima bwawe. flow over my life. Amanukira ubuzima bwawe. Flow over my life. Amavuta yawe. Your anointing. Yomora umutima wanjye. Mend my heart. 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 Yomora umutima Mend wanjye. my heart. Yomora umutima Mend wanjye. my heart. Yomora umutima Mend wanjye. my heart. Yomora umutima Mend my wanjye. heart. Ankureho ibitari byawe byose. Remove everything that does Zamura not amaboko come imbere from you. y'Imana. Raise up your hand Ndumva before amavuta God. y'Imana aza ku buzima bw'umuntu. Aka kanya iyo reproach irakuvaho. Iravaho. Ndarekura amavuta aka kanya. Ndarekura amavuta aka kanya. Ndarekura amavuta aka kanya. Amavuta y'igikundiro arakuzaho. Twara amavuta. Twara amavuta. Twara amavuta. Twara amavuta. Twara amavuta. Twara amavuta. Rabagade bogada bayanda. Twara amavuta. Twara imbaraga z'Imana. Lembregede bagazota. Shalabalabagazende. Lembrede bagazo. Shegete rebarababababazende. Aka kanya ndarekura amavuta. Right now it is anointing. Ngayo. Feel it. Ngayo ku buzima bwawe. Ngayo ku buzima bwawe. Ngayo ku buzima bwawe. Ngayo ku buzima bwawe. Aho uhagaze hose amavuta y'Imana arakuzaho. Aho uhagaze hose arakuzaho. Aho uhagaze hose arakuvaho. Reproach iravaho. Reproach iravaho. 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 Yes. Iravaho. 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 It is removed. Iravaho. Removed. Iravaho. Removed. Iravaho. It is removed. Iravaho. Removed. Iravaho. Removed. Imana ivanyeho icyo gitwikirizo. Let God remove the covering. Twara amavuta. Take anointing. Ragadabarabagazende. Lebrede bagadebo. Jadagadabarabagaze. Lembrede bagadebo gadabayan. Lambrada bagazota bababaze. Rembrede bagayande rebrede bagazo jete remagado. Amavuta y'Imana aragutwikuruye. Akira guteturwa n'Imana. Akira guteturwa. Akira guteturwa. Akira amavuta. Umuhamagaro uravayo. Umuhamagaro uravayo. Umuhamagaro uravayo. Umuhamagaro uravayo. Umuhamagaro uravayo. Umuhamagaro uravayo. Yego. Twara amavuta. Reba baba zende. Rebrede bagadebo gutwikurura guteturwa nima twara amavuta y'Imana. Twara amavuta y'Imana. Lebrede bagados shetere baba babaze rambragade bogadabaya jadagarabagazende. Imana yakora ku buzima bw'umuntu aka kanya. God is touching somebody's life right now. Aka kanya. 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 Right now. Lembre de bogazahanda baba bazend. Ndarekura amavuta ku buzima bwawe. Shala braga de bogada bayanda. Lembre de bagazota. Jata baba 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 baze. Lembre de bagado ragada. Mandere de bagayande rebre de bagazota. Ndafana ugitwikirizo ku mazina ku buzima. Aka kanya
amavuta y'Imana kuza, amavuta y'Imana kuza, amavuta y'Umwuka wera kuza, amavuta y'Umwuka wera kuza, amavuta y'Umwuka wera kuza. Shatere berebele begedebo rabragadebo gadabayan lambrada barabagazo jegede bagadebo protomantere barabagaze jegede bagadebo labragadebo gadabaya. Igitwikirizo twara amavuta, twara amavuta y'Imana. Ramandere brede bagazota shakatelelelebo rabragadebo gadabaya. Mwami turagushima, Lord, we thank you. Mwami tuguha icyubahiro. Lord, we give you all the glory. Ndasanze buri gitwikirizo, buri mwambaro wambitswe urakuvuyeho, ukuvuyeho, ukuvuyeho, ukuvuyeho aka kanya mu izina rya Yesu. Data ndasanze, Father, I pray, reka ikiganza let cyawe your hand kibohora that sets free ikore ku muntu, touch somebody's life, touch somebody's imbabazi life. n'imbaraga zawe Your mercy and zibe your ku buzima strength bw'umuntu wese be uri upon hano, everybody's here n'umurikira present. wese ku murongo. And the one to Ndasenze come on the gukangura line. imitima I ya pray bera that you awaken kugira the ngo hearts of mwami the saints, wanjye bakanguke, so that they are awakened batere ikirenge mu cyawe. and they follow in your Mana footsteps. yanjye bakore gushaka Oh, kwawe, Lord, they do your will. bakunezeze. They please you. Amavuta y'ubwiza arushaho kwiyongera ku buzima bw'umuntu uri hano. Natuye umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze mukunzi wanjye. Thank you, my Lord. Tugera ku musozo w'aya As materaniro, we end, go to Mwuka the wera end of agenda service. aceceka, Oh, Holy Spirit, ariko I'll be ukomeze quiet, ukore, but you keep wowe ukomeze ministering. ukore, Keep ministering. ubohora, Set free. usana, And restore. uruhura, And uhindura give rest. amateka y'umuntu. And change somebody's Natuye umugisha history. I mu izina proclaim rya blessing Yesu. in Jesus' name. Amen. Amen. Kubera impamvu y'ibyo nkoze ku cyumweru, tugira gahunda nyinshi. We have many Kuwa kane programs. tuzasenga, And Thursday we shall pray. tuzanasenga. Turashaka kujya tubikora neza mu mibyizi, dusengera abantu ku We cyumweru, need to tukora pray amateka. for people on during weekdays. Yes, and abambere Sunday we have a umugisha. service. God bless you. Yesu abagirire neza. Hari itangazo nasanze batanga, There is an announcement that ni I ijambo found. Imana given. yambwiye kuvuga There is a word ngo given tuyubakire twandika that let us amateka build mashya. as we write a new chapter of our Ukora lives. itafari ryawe, As you contribute umenye your ngo prayer, urandika ayandi mateka just ku be buzima aware that bwawe. you are writing your Icyo ukora chapter of cyose life. Whatever you mu do, kubakira Imana, to build uraba the house wandika of God. amateka iwanyu You batanga. are writing a history which your family never wrote. Yesu abamera umugisha. May God bless you. Dushoje amateraniro yacu, We are closing our tugendana service. amahoro ya Kristo. Let us go with the peace Ndabizi of Imana God. kuva kuwa kane, I know from Imana yakoze umurimo munini hagati muri twe. N'ubu birakora. Even today is Imana niyo kwizera. and is faithful. Nimugasiba ari amateraniro yo mu mibyizi, Don't miss agira ubuzima mudashobora the kumva. weekday service. Yesu abaha They are umugisha useful. mwinshi. May God bless you Dusuhuzanye. abundantly. Let us greet each Amateraniro other. kuwa kane, There are service on Thursday. classe y'ejo ntabwo izabaho. There won't be a class tomorrow. Tuzayikora kuwa kabiri, abo kuwa gatanu barangiza. We Na shall classe have y'ejo it rwose. on Tuesday. Tuzakora kuwa kabiri no kuwa gatatu abasanzwe biga kuri iyo minsi. We shall do Kuwa mbere Tuesday, izakomeza ikindi cyumweru. Tuesday and Wednesday. And Yesu we shall abaha proceed umugisha. next week. God Reka bless. duhoberane Let dusuhuzanye. us give us hug, Imana ibaha hug each umugisha. other. May God bless you. Ugerageze nusohoka udasuhuje umuntu rwose urabukoze. Greet somebody before you get out.